ade asepa na 23rd adumura edasio bebi ade na bedro ye na endpoint homeopathic clinic ase na daroma na de health tips no ebaye oyare nko ade afo di kire hoyi na dwo da de kosi memenda 6 a.m. to 7 p.m. endpoint ye adwuma branches ni nyina bie kwana ko check o scan no emema no prostate no ko ye scan ni free lab de obetua bi manso infections hawadua yenkwa endpoint ho ko hwensenche ni a wo ye wo stroke se bi bobo ba fa ne bra betenete ama hode aye odia 0244867068 endpoint homeopathic clinic now they know the enkomo enshoma yes strength enkranish dodo season 8 no ya started da audition no akoso watakrade weekend so Kumase True Vine Hotel na soni so kachire ngra omo ya de o na jese tetenwum nkoa a omo ma mebre so ko omo nkai west so nkra be to ne kama na omo ya de 8 to 14 tizese edru Greater Accra de no ebekoso wo Mikado Conference Center memendei na me ya domo to abofra 8 to 14 years onim nyom to enwum wafa na la so fa ne braye fa ne bra na bibia ntumi enkoso Lavons tomato mix one wonder Roma and yede instruma season 8 no eba Franco Trading Enterprise Young Vita 3P garlic capsules Kivo Nisi Pharmacy Syntex tank and pipes Ready Vitamin C City Black Tonic Minata Breakfast Boutique Endpoint Homeopathic Clinic and a Standard Water one ene aboafo also yasema yetumi ede audition no eba yakota krade yabekumase anyame yadoma ye ba enkran ti se wo abofra bi oyade anwum tu mu dia na wo de no aba enne dwoda no pay die ehu ma so no afefefo bi timanim ha e ba bedi nko tie ni bi se bibia ye simple de ohia na isuo wa wie ne die kra me kan so hu de me pa kire enti me wo Westco Company Limited one day Obar Gari soakings miss aba enti Rosemonie Quenestanie ena benensunie fefe kama madofu me mu ache na bia bokode yes Adom mo ho efe say esa nka mo me shirt bi na nka mo so me de aguso na say afa ana yes aveve e bro bi oba de enima ne opa oba spaghetti ya ne enima ene sa no pa mahu so kisi nti we kwa no esa nka mo kana mato cup de mi ya ne cup ni su nka ma mesi ni sesi e bi e de nya no ano no as my ka asem na wi nti me fan free Rosemont so na what dance here kakra say Obar Gari mix Obar Gari mix adifu fry de by jas ba kama na odia obedi saa esa ne kondo de mi hia ne bread am de account na se me bie kra esa ne se 4 in 1 bibia wo mbi self contain yo hia ne cup ni so na next time am fa so ntaro ho na se wie ya onya cold water bi na odia wo na obedi saa aya de ani so na memra Quenesta ho no nche me 4 in 1 e de ade ne die no wo mu me pa cha 4 in 1 se ka se Obar Gari 4 in 1 na ye wo gari no nkatie milk any sugar and I sugar no say wo from udia when e be ji obedi ni say very creamy anu so ye de o ka wa no de no ano no nye de bia o ka ko pe bia de bia no amemra bene hoy no so fie mfamo enti akoba ni say no maka gari wo mu granite wo mu sugar wo mu na milk no so eka ho enuane no be na wo mu a udi a ebetumi aboa wo ye pa ade ba ko wo mu ebeboa wo ye say say sugar no na you say sugar ha ne pa na ya ni such a way say who diabetes so just say we obi on pay sugar no betumi edi okay because sugar no wo for all you need is ensure na wo de be fra no and obehwe content we obi a wenum ye wuda na wa hwe ensure ne content so we obi so on pay sugar no so na wa hwe wa add ensure no you get it as you want said the wow peno what can you see enkrofo rush like omu pebi e de agu on so to mu
sebeya eja omo area mo fo so ebehu because ye ni mo with spaghetti it say mo gari but the say the spaghetti me agi tum no ye sure say sa na we so te sa pepe o say oba so de ye unique your product no so de ye de ba ye make sure say wonya bibia wo product for to be any ho debi nti ya hwe say ye wo say gari no wa utumi ye bi wo fie nti aye ne te say fie die pepepe wo hwe gari no wo say ni ye fe kama and na say aroma na ewom na kasapo na ebe kon wo bie so a now why ya fast obi esi epese de ye ntu ho kaka o hwe ye ya mede ba akora ya mama rich mama make up ne manya one touch I have to dispense and ye adwuma no manya we will chill water we are say pa na unya bread eti why na was odi bie why na was to bie sesi e make us a Rosemond mpacha ye nuan mo wo school omo timi to be omo wo market we dey e komo obia odi gari no ye dey ebiaba ye si omo kan hwe no mudi a omo bedi sa no kasa che mate for ne driver for omo hotuma yo omo tisi mani mesi for no ne aso omo nya bishop pocket omo nya bishop pocket and also dey two car na ni mana o bag mu onya free time bia o pe o chilled water be kan wa no katie wom sugar wom bibia wom me kai say e ko e promo ma me bi say min di gari da me we ase amaba o ba fo mama di gari afele enti omudi ombe fele papa so we dey un say grip oni ma dia so me no matter so my family level na me say ha no my family level but say e bia market women bi hwe e bia obi aye no store bi o hia dodo no so he na e benya bi ye na man that screen no so nti wo frɛ ya na ya what take it from there ni boss wo from enu pe na e de no ni bo from shape other products price they the same wo ba bia na say they be uba obia ni quantity a wo pe me ka se bia ye to no ba ko no ahu ba ko say dey ye betumi dey amount 4 cedi your supermarket o meto me for cedi no nti enu enu bi enim oni pa na enim ba mo nyere so sabe ye betumi ato 5 cedi is fair but box price ni ye 135 okay yes 135 for the box ti wa wo to a won say shemu endu 4 cedi okay me kra betumi ato we ma beto ama halfway the boy is 20 force mo very the papa gari we odi a we dey already sister they say ti e dey abade be mo bia kan he no and I start chrome so no obi o taste bia say mo gari e fine package ni so afo sister gari bia for the omo ni ebie Obar Gari yeah the new Obar Gari mix and I dey buy those so we are 125 grams yeah be me I dey bread be can do you are good to go it's very nice yen so mo bia yeah we obia office so student obia ebia wo lunch why busy wo pe bibi fast edi we bo wo nsu ana so wa check your fridge where you with chilled water and no na wo dey go so na wadi once we try no kama de ohia ni nsu ne cup any soup is it that some ye bi to ho nti e fa ya self contained ya te bas mu create me sa je school for no ne hia mo e na mo abo about time na pa those days wo kwa fa na be penido wo be pe sugar and na wunya we mu em se to aso be 10 me bo wunya be 2 20 una okre na boss nse shemu 40 wow muma yanko hwehwe bi ya sure say supermarket ni bogo be o ko CMB o kan shema ashama madina takra de Kumase wo be bia into supermarket so ko Shoprite Melcom China Mall Panda Mart supermarket obia ye wo be bia no ani se wo borawa ka se wo hwe Obar Gari mix 4-in-1 eno a obenye bi wo okay ya mun kan tra mo boss na e ko school fo bi wa mo bi no me pa cho yo amon fa no tra no ana maka no me pa cho yo me ba bo awo mo ya ba no bi nkra me a
addition simple more sa o ma di mu bi e kom de o ma ka be na o de na bi mo but when yourself contain bibia especially awia sa mo di bibia we be okay the bibia mo ho madam wa ya me say out yenti oh I think say senya mo hu ye free oba spaghetti ye na ye de aba it's mo product we so wo kroma eye oba fo no mo de aba it's mo jitum senya mo ji oba spaghetti ni tum no maye no esremo we enye kasa bebre wa koto bi ne ka wa no hwe wa obedi adanse say oba for product no mo de aba no eye papa eti say fie gari wa mix wanya wo nido wanya wo groundnut wanya wo sugar nti wodi how eye papa fie gari mix na ya ma ono ye da mo ase enso ye da mo ase ana ho so wo bibi albata gari bi anka dem wa kele adem gari bi anka dem okoni slow no dia wo ti gari bi anka dem no wan wa kano package no so fe ye da ase so small wo de wa wie but then wa siri ni na ti ni go bi da mo ase papa ti ye no madaruma bo aha ye no maye bo aha ye maye sisi na ye nkomra odaruma